Kum Shipenta kajing penkre penraki ya kajing dap arpusan snem jangka Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 6 kabansa raki haka santring ubenai nok pra arajar arpuwe. Kasilong Archdiocese Catholic Youth Movement Zone 6 menta kasing kalai potrik urisau kala penlong ya kelempung ya lekai football bat basketball haka madan ya lekai jangka St. Paul Higher Secondary School. Hakate kelempung lawan benishim benta di kisau tuli kiparish kibahap papok ka Zone 6 kata kaparish nongpo kaparish umdan kaparish kadhor bar kaparish bernihat. Nakita kiparish kibalawan benishim benta hakate kelempung kibalayo ra ikan nam lakdu haka football jong kintei layo ra da kaparish nongpo balawan ba da ka umdan parish bad haka basketball jong kishendrang layo ra da ka nongpo parish balawan ba da ka umdan parish Baraka basketball jeng kikentei layo ra da kanong po parish balawan ba da ka umdan parish. Lawan banishim benta ban ay mensiam lang ikon samla jeng kite gisaw tali ki parish da UMLA kanong po constituency uba Meral Bonds kum ukong san. U asasan parish priest jeng ka umdan parish kinong ilam jeng kiteng long kami zone 6 ba jeng kinong po parish bat kiwe de ki riorang ba kikon samla bat ki long kami long pa. Michael Jordan. Layak yang pasti pun kijing cuma belum player pokoknya. Berkawin lagi kintin kiba, I mean sih madu kata-kata yang hilang baru, mau juga kalau uang bumi good. I have failed over and over again in my life. That's why I succeed on good. Kini lagi kintin kiba dia player basketball bang pau nam ubala pau bang kepercayaan anjingnya lenti gitu buat lalong nong ya kai pau nam jadi ini kisah kipong jong ki players namar ba himiola penpe ya ke football marukalong hanggawi ke jaka tingyo penpe tanya ke basketball kan nong ginap ke jing sokemen bani ya kejeng lanang kiu jong ki samla ki jong hagi babun ki khap hagi babun ki snong kham tam hagi than chan nong kendong jong ki babun hi ki samla ki khamya be ya ka football kenjat ki khamduna hi ki banya be ya ka basketball ngamut pan ong makam long allo boro ara kini kilong ki badan kam hadu kata bagi sautanat bagi kun samla kita sedang berkiu bagi aiman sim yapi to nang yan sa frang sa kamat hagi jing persang gi jokti bat kani gi jing persang na galyang jong zone 6 bat pelum perlang ya baro south li ki paris bat begini kinong job kini simbenta hagi jing kun hapo ka archdiocese jong Shillong ni kit pok ki yang ni we wish all the best na benta ki bajob kumjuru ya ki barem ya sibit bala surprise yung iisyo ng sundur tulo ito naman ang tayo habang pagtuloy bilang arti ki ban kuwa ban snow sa ti kaban kong kadeka social media kun samla baro ni long akses ya ka internet kalong kababahan kalong kaberengkam itu kata-kata lagi di puli gitu ni lagi di bagin yo ban akses ki information kalong kaberengkam tang ba ngasno ban kentu aka internet ke juk ke jong ka information and technology ke juk jong i babenta 100% kadan babha 100% kadan kebersniwa bab insim yaki ki babha nantu berat no syarut yaki bersniwa nang perlu por naga benta gitu ki site la ne bafin access aka internet ya gitu ki ban pen sniu ya jing kando kalong ka ke basal tanat ka ba ka zone 6 sapo ka jalan jeng president mat ka tim jeng baro ka jing tweston jong pi na ka banta ban penyelbet penyelti ya kini program jong kane ka baro south ni ki parish baham apo ka zone 6 jongi hoy yang kini ki penai ki baladam na alyang jong ki parish hotel ki bakam tu kini ki south ni ki parish baham apo ka zone 6 nila don kini ki chile kai apo ka parish jongi Bat kecil kai ke bawan poin sini cukup ke zone 6 kini ki players na ki team ki bala sajit na po ke Paris. Kano kalong ke basal tanah. Kadau san ke bayi lala penlong ya kena program nak kena kasih.
kadai na kabanta ka silver jubilee jom ka diocese kajindap ar pusan snem kane kajindap ar pusan snem hangne kamdei tang ka Shillong diocese kadai ka Joy diocese bang ki Northern diocese lightly ki diocese ke ba penlongnya kane ka dauba ka dausan hang ka ba baro ki zone hapo ka Shillong archdiocese ki le ekene program bat kamdei tang kane ka football ane ka basketball kidon kiwe ru ki program ka ba nakaleng jong ka steering committee jong ka silver jubilee kila penyai shikmat awai day bat kane ka kam jingile kai si banta ban penlong penlang ya ki para samla jongi ki ba po kabalang jongi ban wer lane banyo iki lane bani simbanta na kabanta kane ka silver jubilee ka ban salong ha ka santarik December Nidon ki jingele kai nidon ki choir competition nidon ru ki ka debate competition ki lade biai menta ka si ka don ka choir competition na po Shillong bala penyai da ka steering committee ba ai ba kane ka bangile kai menta ka si ka football bat ka basketball bangi kinong job ki bachop ki bawan nikong ha kane ka jile kai football basketball niyo banle simata hapo ka diocese level ba hangta ngin sayo panya kendu ba ki Northern diocese Joy diocese ba ki na ki zone ni ba per ki ba hapo ka Shillong archdiocese